ndabasuhuje kandi nongeye kubaha ikaze muri uyu mwanya w'amakuru twabateguriye kuwa kabiri tariki 27 Mata umwaka wa 2021. Giye yabagezaho ndi Fabien Nkurunziza Mwita, naho uyatunganya katugeraho ameze neza ni Aloys Impunga, ndamushimiye. Ariko reka mbanze mbagezeho ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Abofisiye 721 ejo bambitswe ipeti rya Liyetona na Perezida Paul Kagame, barangije inyigisho zabo mu ishuri rikuru rya gisirikare ririga ko mu karere ka Bugesera. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yahaye imbabazi abagororwa bagera ku 1000. Abarwanyi bahanganye na leta ya Somalia bigaruriye uturere tumwe na tumwe two mu murwa mukuru Mogadishu. Imiryango itegamiye kuri leta irasaba leta ya Malawi gukemura ikibazo cy'abimukira mu nzira za kimuntu kandi za kivandimwe. Kampuni ya Total y'Abafaransa yahagaritse imirimo yayo muri Mozambique. Leta zunze ubumwe za Amerika zishimiye ishyirwaho rya minisitiri w'intebe umusivile muri Chad. Naho akanama gakuriye umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kareze kampuni ya AstraZeneca mu nkiko ngo kubera kwitubahirije amasezerano bagiranye iyo kubagezaho inkingo za COVID-19. Mu kanya rero ndakugezaho aya makuru ku buryo burambuye, ntujye kure. Amakuru tuyahere mu Rwanda, aho ejo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yayoboye imihango yo gusoza inyigisho za gisirikare mu ishuri ry'igako mu Bugesera. Mu basoje amashuri ya gisirikare rero uko ari 721 ejo harimo abasore 647 n'inkumi 74 bari mu byiciro bitandukanye by'amasomo, ariko bakaba bose barahawe ipeti rya Liyetona. Iri shuri rya kako ryatangiye mu mwaka w'1999. Hakaba higirwamo ubumenyi, imikorere, imyifatire ndetse n'indangagaciro za gisirikare. Mu ijambo rye Perezida Kagame yagarutse ku kubaka imbaraga zigamije gushaka umutekano w'igihugu bahangana n'uwo ari we wese wagerageza guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Aha Perezida Kagame yihanangirije bikomeye uwo ari we wese washobora gushaka guhirahira atera igihugu cy'u Rwanda, aho yagize ati uzabigerageza bizamutwara ikiguzi atigeze ateganya. Dukomereze amakuru yacu mu gihugu cy'igituranyi cy'u Burundi, aho Perezida wa Repubulika y'u Burundi General Evariste Ndayishimiye yatanze imbabazi ku banyururu bagera ku 1000. Mu bagororwa bahawe imbabazi na Perezida Ndayishimiye harimo ab'amakosa matoya, abakuze ndetse ngo n'abarwayi, ariko ngo izi mbabazi ntizireba ababa barakoze ibyaha bifitanye isano no guhungabanya umutekano w'igihugu, ndetse harimo n'abagerageje gutembagaza ubutegetsi cyangwa gukora kudeta yapfubye mu mwaka wa 2015. Ayo makuru kandi yirekurwa ry'abagororwa 1000 mu Burundi haratugeraho mu gihe abandi barundi 80 bafashwe bagafungirwa mu gihugu cy'igituranyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Uvira, aho abo barundi bivugira yuko bafashwe kandi bafite ibyangombwa bibemerera kujabuka imbibi zabo bajya aho ngaho gukorera y'akazi, ndetse mu majwi yumvikanye ku ijwi ry'Amerika bakaba barundi banemeza neza yuko banafite na pasiporo ya CPGL. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere muri mwe mu mihanda ya Uvira ndetse no mu isoko rya Maendeleo wahuraga na military police ishoreye bamwe mu barundi biganjemo abatwara amakinga na za moto ikajya kubafungira kuri biro y'abashinzwe iperereza muri Uvira. Bamwe muri abo barundi twahuriye hanze ya biro y'abashinzwe abinjira n'abasohoka muri Uvira
batangarije ijwi rya Amerika ko batewe agahinda n'uburyo bagenzi babo bafunzwe kubera bafite ibyangombwa byatakaje igihe. Twabyutse mu gitondo duhagaze ahantu turindiriye amapike tuza tubona umwe baramufasha uzana dokima arabaha sepejere yiwe, abahaye sepejere yiwe bararaba burya bateye bamujana ni dokima ziwa zifise. None ko bamujanye dokima zifise kandi DGM akaba yaduhaye urusha guca kuri frontiere, twace kuri frontiere tukaba turinga bakaba ngo kudufunga dufite n'amadokima, ikosa twakoze ni irihe ukuntu vyagenze. Jengiye ni moto gutya duhwanye n'abadariste, amakinga, abamotari n'amakasike. Abamotari nta mamoto bafashe, manaki kira umurundi wese bahuye ni gufata aha mu maendeleo abapeme. Igitangaje nuko turiko dufatwa n'igisirikare. Abapeme ngaha mu maendeleo nuko umudarisha ashikanye umuzigo baca barekipira bakajana kuri birode, umotari y'urukiti mukiriya nuko baca bafata bakajana kuri birode. Igitangaje nuko turiko dufatwa n'igisirikare. Aba barundi bakorera imirimo yabo muri uyu mujyi wa Uvira uri mu birometero bigera kuri 7 n'umujyi wa Gatumba, mbasaba guserukira Burundi muri Kongo guhagurukira ibibazo byabo kuko bicara bafungwa. Ambasaderi wacu tumusabye duserukire iyi programme mushikire, hama dushikire imbere, adushikire no mu Burundi, adushikirire kwa president, kuri president w'u Burundi na president wa Kongo. Ibintu biriko biradushikira ngaha babimenye abantu muri central abarundi nuko nitubaze n'igiti aha bariko barafata umurundi wari we wese. Shitwe icyo dusaba nuko twe ibi bintu biriko biradushikira byo shikimbere bigashikira abantu bakuru. Ambasaderi akabimenya ngaha Uvira nta busideri dufise. Ambasaderi Kinshasa nitumusangaye, umuntu wese ari kwisi nzima arazi yuko konfinima iriho kandi nta muyagihugu numwe atari mu gihugu cy'Itranje agize dokima ziwe zikwiye. Turatangaje ni kubona ngaho Uvira serikali yaho bagana ibintu uyu munsi ejo baja mwira baradufata. DGM ari inama samedi yaheze tuze twandikisha ngaho twandikishije tutandikije wese ni mugasho. Twe turasabye ambasade wacu yicaye ngaho Kinshasa atuvugire niba ari ugutaha dutaye. Kwanza abagore mu Burundi, abana mu Burundi tubaza umwaka n'amezi twicaye ngaho. Abagore bacu bariye kwandi bagabo, abandi bamwe barahukanye. Nyonzima Ildefonse akorera imirimo y'ubumotari muri Uvira atangazwa n'uburyo bafungwa kandi baheruka kwibaruza kuri biro y'abashinzwe abinjira n'abasohoka. Baradukoranije inama batubwira ati bose petrole zabaye supire muje muri DGM tubandike tubahe indi dokima ku buryo hamwe baje kugira umusako mwerekana ka dokima ka DGM hamati bacha barika aka dokima kira murundi wese areka kagorwe mu bitatu nakajeto gatoye nakano gusa kwandikira ko DGM ni nomero gusa kira muntu wese akakagura ibyo mu bitatu. Ikitwa bagere nuko bariko baradufata kandi ako kadokima turagafise sepejere turayifise kanga muntu turayifise. Umuvugizi wungirije w'igisirikare cya Kongo muri Uvira Sergeant Tadeo Karako avuga yuko bafasha abo barundi mu rwego rwo kureba aba muri uyu mujyi mu buryo bunyurajwe n'amategeko, kuko bamwe mu baturage bo muri Uvira bashinja abarundi kuba nabo bafatirwa mu bagizi ba nabi bagenda babiba. Kuva Uburundi bwafunga imipaka yabwo kubera virus ya corona, abenshi mu barundi bakorera Uvira babuze uburyo basubira i Burundi gufata ibindi byangombwa. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika, Uvira mu Ntara ya Kivu y'Epfo. Somalia. Nyuma y'imirwano ikaze yahuje ingabo za leta ya Somalia n'abarwanya leta ya Mogadishu ku cyumweru itariki 25 z'ukwa kane 2021, biravugwa ko ejo aba barwanya leta ya Abdullahi Famajo bigaruriye uturere tumwe na tumwe two mu murwa mukuru wa Mogadishu. BBC yatangaje ko abarwanya leta ya Somalia bageze kuri metero 500 gusa uvuye ku ngoro y'umukuru w'igihugu cya Somalia. Abakuru b'ibihugu na leta zo mu turere dutandukanye bakomeje gusaba ko ibibazo bya Somalia byakemurwa biciye mu nzira z'imishyikirano. Amakimbirane mashya muri Somalia yadutse nyuma y'uko inteko ishinga amategeko y'icyo gihugu yongereye Perezida Famajo indi myaka 2 nyuma y'uko arangije manda ye mwaka ushize, ariko ntategura amatora muri icyo gihugu. Malawi. Imiryango itegamiye kuri leta ikorera mu karere ka Afurika y'Amajyepfo igihugu cya Malawi giherereyemo yatangaje
kandi itangiye kuvugira impunzi kuri leta ya Malawi. Abayobozi b'imiryango ADF, Africa Diaspora Forum, MAGSA, Movement of Advocate Group in South Africa, na FFM, Economy Freedom Fighters of Malawi, bandikiye leta ya Malawi bayigezaho impungenge batewe n'icyemezo cya leta cyo kurundira abimukira bose mu nkambi ya Zareka iri aho ngaho nyine muri Malawi, kandi bakaba bifuza kuvugana na leta ndetse n'abaturage ba Malawi ngo kugira ngo bashake uburyo haboneka inzira zo gukemura ikibazo cy'abimukira batuye muri Malawi, bigakorwa mu nzira za kivandimwe. Iryo tangazo kandi ryashyizweho umukono ejo ku itariki 26 Mata 2021 n'abayobozi b'iyo miryango, mu gihe hari hasigaye iminsi 2 gusa ngo iminsi 14 leta ya Malawi yatanze yo kuba bimukira bose bagiye mu nkambi y'impunzi ya Zareka igere. Icyo gihe kizarangira ejo ku wa gatatu itariki 28 z'uku kwezi kwa Mata. Kugeza ubu hakaba leta ya Malawi nta kintu irongera kuvuga ku byerekeranye n'icyo cyemezo yafashe. Muri Mozambique, kampuni y'Abafaransa ya Total yahagaritse imirimo yayo muri icyo gihugu, cyane cyane mu karere k'amajyaruguru aho yakoraga imirimo yo gucukura gaze. Total nyine yatangaje ibyo nyuma yaho inganda zayo za gaze ziri mu majyaruguru y'icyo gihugu cya Mozambique zibasiwe n'inyeshyamba z'intagondwa z'abayisilamu. BBC yatangaje yuko ibikorwa Total yahagaritse muri Mozambique bifite agaciro gakabakaba kuri miliyoni 22 z'amadolari y'Amerika. Chad. Leta zunze ubumwe za Amerika zishimiye ko leta ya gisirikare iyoboye Chad muri iki gihe yashyizeho minisitiri w'intebe w'umusivili. Amakuru dukesha ijwi rya Amerika aravuga ko icyegera cya minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za Amerika Robert Kodek yavuze ko nyuma y'amakenga leta zunze ubumwe za Amerika zari zifite ku yerekeranye n'ejo hazaza ha Chad nyuma y'urupfu rwa Marshal Idriss Deby, ko ubu noneho basanga hatewe intambwe nziza yo gushyiraho umuyobozi wa gisivili. Bwana Kodek yasabye ko hakwihutishwa ishyirwaho ry'inzego zigendera ku mahame ya kidemokarasi. Turangirize amakuru yacu uyu munsi ku mugabane w'i Burayi, aho akanama kayoboye umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi kajyanye uruganda rukora imiti n'inkingo za COVID-19 mu nkiko. Amakuru dukesha BBC aratubwira yuko umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi urega kampuni ya AstraZeneca ngo kuko itubahirije amasezerano bagiranye yo kubagezaho inkingo mu gihe gikwiriye, kandi ngo ibihugu byose 27 bigize umuryango w'ubumwe bw'i Burayi bishyigikiye iki cyemezo. Naho uruganda rwa AstraZeneca rwo ruhakana ko rutisha amasezerano rwagiranye n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi, ngo kandi ko rwiteguye kujya mu nkiko. Ayo niyo makuru rero twaguteguriye nshuti mukunzi wa Radio Rumuri, ariko sinayasoza ntakwibukije ingingo z'ingenzi zari ziyagize. Abofisiye bagera 1368 ejo bambitswe ipeti rya gisirikare rya Suriyetona mu ngabo z'u Rwanda na Perezida Paul Kagame bamaze gusoza inyigisho za gisirikare mu ishuri rikuru rya gisirikare ririga ko mu Bugesera. Perezida Evariste Ndayishimiye Burundi yahaye imbabazi abagera
abagororwa bagera ku 1,000. Abarwanyi bahanganye na leta ya Somalia bigaruriye uturere tumwe na tumwe two mu murwa mukuru Mogadishu. Imiryango itegamiye kuri leta irasaba leta ya Malawi gushaka uburyo yakemura ikibazo cy'abimukira mu nzira za kivandimwe. Kampuni ya Total yahagaritse imirimo yayo muri Mozambique. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishimiye ishyirwaho rya minisitiri w'intebe umusivili muri Chad. Akanama gakuriye umuryango w'ubumwe bw'i Burayi kajyanye kampuni ikora imiti ya AstraZeneca mu nkiko. Ayo rero niyo y'amakuru twabateguriye, mukaba mwayagejejeho nanjye Fabien Nkurunziza Mwita. Naho ubutaha tubifurije kugira ibihe byiza.